Živjo! Danes se bomo pogovarjali o osebnem zaimku. Osebnim zaimkom lahko določimo osebo, spol, število in sklon. V tem videu se bomo osredotočili na osebne zaimke v imenovalniku, to je v prvem sklonu. Ednina: jaz, ti, on, ona, ono. Dvojina: prva oseba. Če sta dva moška ali moški in ženska, rečemo midva. Midva. Če sta dve ženski, rečemo midve ali medve. Midve ali medve. Dvojina, druga oseba. Če sta dva moška ali moški in ženska, rečemo vidva. Vidva. Če sta dve ženski, rečemo vidve ali vedve. Vidve ali vedve. Dvojina, tretja oseba. Če sta dva moška ali moški in ženska, rečemo onadva. Onadva. Če sta dve ženski, rečemo onidve ali onedve. Onidve ali onedve. Množina, prva oseba. Če je vsaj en moški, rečemo mi. Mi. Če so samo ženske, rečemo me. Me. Množina, druga oseba. Če je vsaj en moški, rečemo vi. Vi. Če so samo ženske, rečemo ve. Ve. Množina, tretja oseba. Če je vsaj en moški, rečemo oni. Oni. Če so samo ženske, rečemo one. One. So, to recap, in singular, for I we say jas, for you we say ti, for he we say on, for she we say ona, for it we say ono. In dual, for first person, we say midva if there are two men, or if there is a man and a woman. And we say midve or medve if there are two women. For second person, we say vidva if there are two men, or if there is a man and a woman. And we say vidve or vedve if there are two women. For third person, we say onadva if there are two men, or if there is a man and a woman. And we say onidve or onedve if there are two women. In plural, for first person, if there is at least one man, we say mi. And if there are only women, we say me. For second person, if there is at least one man, we say vi. And if there are only women, we say ve. For third person, if there is at least one man, we say oni. And if there are only women, we say one. Thank you for watching. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time.